Matarik na daan patungo sa langit. Ito yung sakripisyo, puwasa, sakripisyo para sa Biyernes Santo. Matarik na daan, aray. Oh, no, 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 no. Gutom. Woo! Oh, no, 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 no. Ako guys, medyo okay. Permira ta guys. Back to kan muna ako guys ha, kasi magpermira ako. Guys. Paakyat ako guys. Yan guys oh. Permira. Okay. Nakasurvive. Okay paray. Ayan guys oh. Hindi pwede kaming maging NPE. Ito yung kanila checkpoint, stop house. Manong na sa manong. Dali kayo ro. Hindi na.